Sanam koge sagun johar Santali likhon gordhon YouTube channel re. Tehenya video re ape sanam ko sagun daram. Tehin do metan raska khobor agu kate in seter akana. Abo santar sawta re mena kudum kahini binti bakher men katha bhenta katha sereng dureng lai lakchar aricali ar onoliye koko olet poto puthi patham onol onorhe ko audio talate anjom hocobona onate sanam kothen nehor tahen kana noa channel subscribe kate dohoy tabon pe saute like share ar comment tabon pe dorhate sanam koge sagun johar nyapamabon nawa ar metan video ate